Pemirsa penyatusan kerama Tiongkok seda sangkaning virus corona sane limbak ring Wuhan, Provinsi Hubei. Roh mangkin sinarengan kerama Tiongkok miwah kerama internasional jantan mawasana antukna swilangan kerama sane seda. Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar, Mr. Go Haodong, ritat kaleng margiang jumpa pers, majeng para angga media ring Denpasar Mausang ngantos skala setengah 3, tanggal 4 Februari kali dase, katureksain makatah kali tali dase samas ulung dase 6 diri pasien, sane terinfeksi virus corona, Lungatak 6 dase siki sane sampun sida kenak taler samas 6 likur sane seda. Tiosan punika ring dura panegara Tiongkok kepanggien 154 perkara taler wantah adiri krama Tiongkok saking Wuhan seda ring panegara Filipina. Virus anyar puniki limbak ring bulan Januari kali dase. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sawilang nyabran rahina staterajak ngemedalang data indik panglimbak virus corona. Akeh nyani krama sane seda sangkaning virus corona agengan yening sayang ritat kala limbak nyane virus SARS. Nanging para ahli Tiongkok sampun mau usaha untuk nambakin virus inucap. Rahina sane lintang virus inucap dahat ngusahang krama sangkaning ngawinang akeh krama seda. Nanging rahu mangkin akeh nyani krama sane kenak sampun langkungan yening sayang antuk krama sane seda. 因为这段时间啊，这个中国发生的这个新冠肺炎疫情啊，确实是大家都非常关注。我想我们的媒体朋友们呢也一定很关注这件事情。所以今天呢，我们在这里啊，我们来一起这个来谈一谈这件事情。你们呢一会儿有什么问题啊，都可以提问。 Krama internasional sampunang osah indik virus corona puniki santukan krama Tiongkok miwah krama internasional sampun sida mau usaha nambakin panglimbak virus corona inucap. Ringgalah punika taler konjen Tiongkok Go Haodong ngaturang panyuks maning manah majeng krama Hindu Bali sanes sampun ngicen uratian sah ngeristi tiang ring pura batur mangde krama Wuhan gelis bebas virus corona.